Biciklisti, članovi udruženja Prijatelji 72. specijalne brigade povodom 100 godina od proboja Solunskog fronta krenut će putem srpske vojske. Trenutno su na pripremama na Kopaoniku. Posle četvoromesečnih individualnih priprema na trening kampu koje je na Kopaoniku organizovalo Ministarstvo odbrane, radi se timski na sticanju snage i savladavanju uspona do 2000 metara nadmorske visine. Do sada, u proteklih 4 meseca, mi smo radili na našim individualnim pripremama svako za sebe, a ovdje smo se okupili da bi probali kako radimo kao tim, kao ekipa, kako dišemo, kako se krećemo u koloni, pre svega zbog bezbednosti na tom krugačkom putu, i mislimo da će, pored jednog druženja i rada na ovakvoj visini, to dosta doprineti u našim daljim pripremama i našem putu koji je u septembru. Pa najveći problem možda predstavlja eventualno neke vremenske prilike, s obzirom da vozimo u septembru, ićemo na Kamakčalan, nadmorska visina je preko 2600 metara, može čak da bude i snega u to vreme, ali mislim sa dobrom pripremom koju smo počeli danas na Kopaoniku, a nastavit ćemo i u okolini Loznice, mislim da neće biti nikakvih problema zaista sa ekipom. Stazama Solunaca sa željom da podsjete na značaj Prvog svetskog rata i srpskih heroja kreću 15. septembra. Jedan od ciljeva ovog projekta koji smo postavili u samom startu jeste i edukacija stanovništva, pre svega omladine, o tom proboju Solunskog fronta i oslobođenju Srbije. Jedan od vrlo bitnih podataka koji jako mali broj ljudi poznaje jeste da su u to vreme postojale biciklističke vojne jedinice. Inače, biciklističke jedinice su formirane 1870. godine, prvi put su korištene u Francusko-Pruskom ratu. Već 1895. godine naša vlada srpska je donijela uredbu o formiranju velosipedskih odeljenja. 12-članu ekipu koja će preći 1000 km od Soluna do Beograda i proći Kajmakčalan čine pripadnici specijalnih jedinica vojske, MUP-a Srbije i Republike Srpske.